Hallelujah. Rumona wabacha wo ni kanimono. Ni energy clean ni kanimo ye. Afihi nemni. Woncha wo Bɔfoi Asaji kanimono. Welcome to the first reading for this year. We are continuing from where we left off. We were reading the book of Acts. Be blessed as you listen. Amen. Bɔfoi ichunu Makedonia keje kle kuku ke ashi kuku neji nyoma Paulo ye Efeso beni Apollo yo Korinto le Paulo ya pagon no majin le anokebaji Efeso ni bana kaselo ekume ni bia me ake ani beni nye yele nye namu mokonkron lo ya mekele ake umokonkron ko ye hekojin wonuko tete ni bia me ake bele minimni abaptisi nye awumo ni ameke Yohane baptisi molemni ni Paulo ke Yohane baptisi mole eke baptisi me ni echake ametwi shi eke manle ake amehe moni baye esele mono ameye leji Kristo Yesu le ni beni amenu enele abaptisi ame awunu cho Yesu gbemni ni beni Paulo ke ni jinshwe amenole umokonkro le ba amenu ni amewie mo ishoto ni amegba shihi le fe afe nyuma ke nyu ni Paulo te pe hele ni ya wie ke kan ni cho ameni ke modembo noji eteson ni amehe nyuma manche yelile hisanile ameyi shibeni me kome waje ametwi ni amebo toy ni amewie cho mole efon ye mele ahiele eji amenwo ni eji kaselo ele hu ya mete ni dagbile e ayu echo me ye mbokoni achole tiranole ni kasemo hele ehie na kan fe mo a afie nyuson ni be fe ni yo asiale Bɔfoi ke Hela bi le fe nu cho Yesu mule keje kuku ni jinu make kome ke ashinu mai enyu Skeva bihii le ni mo cho Paulo ni no echuwe wala nu chumo ehu ni no ekan ahun poni anwo ikala dukui ke atade hie ha ni tete aya ha ila chemeya no ni amehila ile tan imumo ifo jin le hu jio amemi shi Bɔfoi ukonfoi ni nye pa shile ateme komehu ka ni amekenu cho Yesu gbe afame ni mumo ifo jin yo amemi le ayi ake mina Yesu ni Paulo shiole osofo onukpai Skeva yuda nyole bihii pao jime ni fio na kaini ile shimumofo le here no ni ke ame ake Yesu le milile ni Paulo hu milile shinyele na mejinye ni gbomoni mumofo le yo emnile tua ame ni ne cho ame no ife ame butu ni ame ka ame yayai ke pila mo ejofo ke je na kan shiale ni beni Bɔfoi ke Hela bi fe ni yo Efeso le nu enele gbeye momo ame fe ya wonu cho Yesu gbele hi enyam na akpa ni meini yele ateme pi hupa ni ameba jaje ameni femo ni le fan amecho ni nkunya yelo ele hu ateme baba oba ni ameke amewoji le babu ashi ni amesha yeme ife hi ni beni abunale ifeju ete ikukuji akpe inumai enumo neke hewa legbeneno nuchole wie mole cho ikeshere ni yekuni jinyumai enyo ke komi ke ashina agbe Sakasakafeemɔ ba Efeso ni ne asele Paulo to eyi emumolemle ake eyacho Makedonia ke akaya kea Jerusalem ni ke keji mishejenle jami yakwe Roma hu shibeni etume ni somo lele ateme enyo Timoteo ke Erasto Makedonia le di enchele ehi Asia befio shinakambe mni no le Sakasakafeemɔ ko ni bateshi ye chomo le hiwole eje shemo
ejake duete ngalo ni achole demetriole ke duete fio atemi solimochu ni ha ngalo ele na nuchumopi eche ame kemenfe ni trona kanile ekole kekpe ni ke atame yele ake ne kenga ne wokena woni pile ni nyesa nyemi na nyemi ake je Efeso ne keke shimo hwefio ni asiafele Paulo ne ehame babao ayi echo ni ekpale ame eko ake ni ake ni jinfele je nyumoni mi shegbeye ake je wonuchumo ne keke hegu obagbo shimo nyumoyo atemi keke namle solemo welehu abule ahan lokoloko enunyam petenkulele asia kejemule fe jale babutu beninga loelenu enele amemli wola pan ni amebolo ameke Efeso bi atemile keke namni ni manle mni fe sakasaka ni amekedwemu komeche Kɛtee ni kwemu Hela ni ameyamomo gayo ke Aristarko niji Makedonia bi ni fata Paulo ke fangbele shibeni Paulo tawo ake eya meile atele kase loele eknene ni asia lumeile ateme kumehu niji Paulo shieche meile chu enwo abawule nga ake ikakwe ni ete ni kwemu Hela agbene beni me kume bolo ne kele me kume hu me bolo ekroko eji ake pele efe basabasa ni me potole no hewo ni ameba petete ake ni yuda foile chire Alexandro ise keba hiegbe wole me pi susu ake leje ni basabasa leba sa Alexandro fun enini tawa ake ejio ina echon meile shibeni ameyo ake yuda nyudilele amefe amekegbe nkome bolo afe Mileto enyo son ake Efeso bi atemile keke namni ni beni man wolo manole patamele eke atame Efeso bi me bomo pole ake atemi keke namle ke amaga ni pele keshi keje dio mwole Efeso bi amane ewulo moyo agbena ake ni ne hebe wanije wale esa ake nyefi odiyo nye kafe gidigidiko eke hine ebabie ameje solemo ni njuluele ameje nyenyumoyo le himusumbolo ehu wole keji Demetrio ke inanime nga loele ke moko yesalikole kojomo gbiye ni amalo fo ehu ye nye ha amekesanile aya amehi shikeji sajin krokume ananye taole akwa shonle ayi yemlana eja keke wokwe ni ahile abaflo wona ye menne bine basabasa feemole ni wobesaniko ni wonye wokaji wona yehu feemone ni benie ke enene ewu asafo lebe hallelujah Bɔfoi Asaji ichonyuma yenyo keje klen kuku ke ashikuku niji ekpa Paulo te Makedonia ke Hela beni gidigidi feemole se efule Paulo chu ayacheka se loele keba enwo yewe echon ame ni eke ame yeshe ni yimni kemi ya Makedonia beni achonje ni eke wemo ipiwu ame ngale eba akaya ni eyenyoji eteyejen yake ni yuda foile ewule ka beni ehio efake ya Syria iwole eto eyin ake ekun ese eachon Makedonia ekun so patri beri anyole ni GP hobile ke Aristarko ke Secundo Thessalonica bile ke Gayo debe nyole ke Timotheo ke Asia bi niji Tihiko ke Trofimule kelete Asia meneme chonhie ni ame ya mewo ye Troia ni wole wofa keje Filipi ye akiti bi le ase ni bi enu mose le wa she amenwo
Troia ni wahinjan bi pao keje kuku ni ji pao ke ashinyuma ke enyo Paulo ke Troia asafo le yehye shi ochile klen bile no beni obabu awo na koni ame Yesu omoni enile Paulo wie choame e kan wie mole hike ashinyomten eja keje cherele ibayimni ya sukane epi enwenchulemni heni amebua amehina yele shobranyo koni achole etukole tasanfrena iwoni chi lule eja ke Paulo wie mole se jeke ni woni emolele sonha ekpa keje sodo eteleno ebagbeshi ni ayawole ni egbo ni Paulo plekishi ni yabueno ni fuale ke ni kafia hu eja ke walaye imno ibini ekoke ba ekole iba kuma abolole ni yeko ni ekaye ewia ahun ke ashije chere mo wele keke ni eyimu ya mekepekele te shi ani eyin kan ni amemi she amena apa eje kuku ni nyuma ke te ke ashinyuma ke pa Paulo je Troia Kɛtee Mileto shiwole wochoyin Kɛtee lelemni ni wofa Kɛtee asu ni woyango Paulo yeje eja ke Paulo lele eba choshipon hiwole boni etojino ni beni eba nina woye asule wowole ni woba mitilene ni wofa yeje ni no je cheremole woba shekiumleno ni no je cheremole obashe samu ni no cherry mole oba Mileto eja ake Paulo ekpemni ake yehu Efeso oni afi ni kache ye Asia eja ake eyi oyai nike ahule ya she Jerusalem Pentecost bile keje kuku ni jinyuma ke pawo ke ashi na agbe Paulo ke Efeso onukpai le yehye ni eje Mileto etu Efeso ayakpe asafo le onukpa ile abahale ibeni ameba inwole eke ame ake nyele boni micho mikenye hishi be mu le fe keje klen gbino ni mi ba Asia ne ni mi ke hishi ba adwemo fe ke ya fonu ipi ke kai ni ba mino ye yuda foi akawele amnile somonu chole bonimi shu noko ni yeyo se namu hanyeno nimi jaje mi chonye ye fan ke shia fe shia ho nimi yoda se mi chori da foi ke Hela bi fe ake ame pale ke banyumo ni amehe wonu cho Yesu no ameye ni agbenele na efimi ye mumu ni wole mi ya Jerusalem nimi le no ni baba mi no eje ake jalo ni konkron le yiyo odase fan ye man fe mano eke ake tunwo kama ni hulu ime omile shinkele mi bu mi wala ake ejira wahami boni afi ni mi ke mi ise agbe mi gbenye mole ke suo mo ni mi na ye nu cho Yesu de ake mi ye nyumo duro mole he sane papa lehi odase fan le na ni agbe nele na mi le ake Eme fe ni minye te mi shie ni manje ye nile isanile nye na mi hiedo no hiwole mwene gbine mi yi odase mi chonye ake mi ye nye te moko la yiso eja ake mi jaje ni mo yinto mule fe mi chonye ni mi shu ekuno no hiwole nye le anye hinokwamo keto eku ile fe ni mumu konkole ewonye amenukwelo ele koni nyele nyumu asafole ni ekele dienche ilahile eja ake mili ake kemi kpami hele klajin fuloe baabo tenyete ni ame bang to ikuile ni nye dienche nyete nhule ni yuo ni eja ateshi ni ame akpala kaselo ele ame shui amese nuhiwole nye sra ninye kaya ake
afie teson mikaya fodui efon nyeten mofe mokokobo nyon keshwanele ni agbenele anye mime mitu nye miwunumo ke dromo wimolede le yo hiwale ni ke ahanye na ni amushi ni ke bushi niile ahanye emefeni atu amehile ate mihi ekon nyeten mokodu ete lo shikalo atadeno yedienche nyele yake ni hiami kemeni kemiyole nekene jine no tueni mikefe chonye ake na kansa ake achuni ni ake yabu ameni behiwale ni akai nuncho Yesu yemwe ni ledienche ewiele ake no hamoni yejomu fihimu beni ewie nekele ikunashi eka mefe sole ni amefe amefo blublu na akpa ni amegbegbe Paulo kwenu ni ameshosho ina inoni do ametiti jiwemo ni ewi ake amena ihe donde ni ameajielebe yelelele. Hallelujah.